Malam hinho chanara nabon chavin kahin lemove. Bible kui second Corinth Bung khanapat bung segege inabolu. Banjamin tunin bung ge napat bung somna tumchan Bible quiz anabol ki uhitin tun thudoh pantau hite. Van tumchan nagiya la towa na umpachu kumiza nita. Adi chu kum somnali ahi second Corinth Bung somnani changni Polin koi ho bung ho kipi Pathen nong set thu nang ho jong kahel sa ani hiwe tm Adi chu Macedonia ahi second Corinth Bung ge changkhat Muci tu acu muci pe acu le ane adinga ipi pe acun nang ho muci pe venetin pun sa nante kiti ham Adi chu changla ahi second Corinth Bung ko changsong ha sab na ipi su sam kima umzo hi ham Adi chu thaha dahi second Corinth Bung somnani changko Polin nang ho su mangna ding hilawa ipidinga pakaijin eipi kathene naw atm Adi chu sa do na ahi second Corinth Bung som changge suphi na ding hilawa ipidinga pakai eipi thanei na kiti ham Adi chu sa do na hi second Corinth Bung somlathum changsom vantil wa ta lima kilep ji chu koi ham Adi chu satan ahi second Corinth Bung somnani changsom li Paul akichoi sang na lo dia achunga ding him ala do na dia izat ve taw ham Adi chu thumvei ahi second Corinth Bung somnani changsagi changge Polin nang ho kapau piu naw chu ahom keu ahi lo na dingin iti un atm Adi chu kigosadema ahi second Corinth Bung ko changthum Polin Corinth mi te koma cham kimso ke jun lung mongon ipi khat hivin ati ham Adi chu lung khat ahi second Corinth Bung somnathum changsom na khat Polin na hingwa hung ding kakigo na hichi izat na ahitai ati ham Adi chu thumvei na ahi second Corinth Bung somnani changsom li Polin Corinth mi te koma athom lo khoma jong chu ipi somde poi ati ham Adi chu ahlasam poi ahi second Corinth Bung ge changsom lakhat Polin ta sa phevo kwa wa lewang kahi win ama wang ipidinga ga sar kahi powe ati ham Adi chu ta sa phe ahi second Corinth Bung som changthum midang dinga numa na ahi a nang ho dinga ipia na dinga ahi poi ati ham Adi chu he suwa ahi second Corinth Bung ge changsong Polin kele taitas ipi khana ki khom kahil honne atm Adi chu thagaw ahi second Corinth Bung somnani changsom na ge Polin Corinth mi te koma ka chan khom pi le ka to khom pi ati chu ko ham Adi chu taita sahi
Second Corinth Bung ge chang som ni la thum Polin izat ve zen Thudoh som li ve je na din khat ve je min ei je bu ve ati ham adi chu nga ve a hi Second Corinth Bung som la khat chang som ni le li Polin he so gen the ta hetbe na sta la zenga zong ipi adime ati ham adi chu akepa naw a hi Second Corinth Bung ge chang ni Pathen le khabun ko hi le ke sunga chu ipi ke sung hen ati ham adi chu pakai za a hi Second Corinth Bung som chang som la segi Polin pakai Jesu Krista lung se chu kon a helve atiam adi chu nam hon a hi Second Corinth Bung ge chang ko Polin Corinth mi te komai pi jong hi na nei le se na dingun gerun ati ham adi chu lung se na a hi Second Corinth Bung ge chang segi Polin izat ve kung ke ka to khan ti khang len lai lunga jang khat le sun khat kha chami ati am adi chu thum ve a hi Second Corinth Bung som la khat chang som ni langa Polin Corinth mi te kama Jesu Krista lung se na kumizar masanga bolpan masa nang zo na hi ve ati am adi chu kum khat a hi Second Corinth Bung ge chang som Polin kagal man cha ho hi Pathen dinga thilbor thei ta ipi su se thei na hi ati am adi chu pulpi a hi Second Corinth Bung som chang li Polin alhom tu achun alhom a ding chule atam tu achun iza da ding a hi ati am adi chu atam a hi Second Corinth Bung ko changu Pol mat na dia Damaska khupi kulpi gelkhoh nga jingang vai papa chu koinoi za ham adi chu aritas a hi Second Corinth Bung som la kha chang som thum na ni kisi pum pum le pelwa phamo ta pelwin ipi bang ta chein pewin kiti ham adi chu na lungot bang ta a hi Second Corinth Bung ko chang segi ama le ama ki sei pha chu i ma cha hi pon koi sei pha chu bo thu a hi kiti am adi chu pakai a hi Second Corinth Bung som chang som le ge Polin hi chi ipi bangta ka se hilowin midang ho akuna nang hon ngai luna ta be na ne yu chu ka se hi bo we ati am adi chu thupe a hi Second Corinth Bung ge chang ge Polin ki ho wang ipi gam gi kalwaling ki sung po winge ati ham adi chu eitep pi naw a hi Second Corinth Bung som chang som le thum Bible quiz chu ano nom seinom ineidiu le ke phalam lo helin sei ji o hitin chule Thudoh ho adi iza na sei de am komena hin sei ji o hite